اثر ناو مالباتا چارپن مدیای سلاب و رزگرتن خود و همه تماشاوان کرد و کردستانیان دکم از سویدارم و دم پیش روزامه به گشو خوش بن و هفته ایشی ام به گرمایی روشا هفته و به هفورانه. بله روز باش تماشاوان هجان دیسا ام به هفورانه هویدارم و هفورابون امج مرا خوشیکی و گشیکی چیکه که پیش روز آمجی رونایب که جارگدن اون بخیراتنه امسانن اف دماجو یا پیواجو یا که هر آلیه که به هوا که بناو دکه دماجو یا ترورسوش ترکیه دماجو یا بارش و دموکراتیک توپلوم یا بارش و قاردشلک لیسه پیش روزه دا افه دماجو ساله کی درباس بو که اونزانن سالا چونی به دستپیکا سروک مهپه دولت بخشلی که لمجلس سلاف دوکرنا مجلس سلاف دا بو دم پارتیه که بریاوی داخواز و هلوسته بیش بو گرتنا دم پارتیه جورته راکرنا وان گلک توند بو و اونزانن مهپه پارتیا نجات پرستا ترکیه یعنی آترکه دوی سلاوه دماجوه کی یا جی پیواجوه کی نو دست بکر هر کس ماتمای ما هرچند بریاوی روژه دا جارجارا دنگن که نزگایا یعنی دیار کرنا و روشه دهات گوتن جیب لکسته وها هیویه کی اوه ند کرد امزانن دست بکر دا اوه بو یعنی آک پارتی هرچند پیرا بو یکیتی و اتفاق بحثاوی دکرن لی جبو و پیواجوی وک بچکی دور دسکن یاشی دودلی دسکنین اردوغان به اوی خونشکی و دماجوی ندکر دولت بخشالی پاشد مسجد بانکر کو عبدالله اوجالان براور مسجد عبدالله اوجالان به گرتیگه دای واری فرمی که نکاره به آزادی هفدیت ناجی بکب فرمی لیکو براور مجلس پیوه بجاز پککی بلاف دکم پارتیا خو و چک جورته را دکم براور ویدرا پیوه و مافی اوه بسینه هیویه مافی هیویه اوه که یک بهتره 25 سالی زندان دا بمینه حبسه دا بمینه و وقت قالك ملاهين با وك دستلاتدارية تبقرا و تبروبلما كي جوانا در نخا دكارا هنكي ما فابدس خيا در كباج حبسه ياجي جيوي حبسه فكري با يعني بهواكي هيفي جرا تشيدكن هرچند دياسة تركيا دا فكري زلال روشا هیویه چیه نه زلال باشه لیوار نافنتاوی و دا بنگاهی زلال یعنی یا جحبسه درد که یا جی وکری تی جزا کرم دولت بخشالی جی گو برای عبدالله اوجالان پارتی اقبال افکه و چک دینه مروی چک دینن گازی بکه اوه دمه او حق هیویه امه بخبتن جرا حق هیویه چکن لسر و دانوستاندنین که چه بون عبدالله اوجالان بانگه کی کر پارتیا شرای گشتی را دوی بانگه ده هنگی تشتانین زمان یک چه گوت از پارتی لازمه کنگراف چکه بلاف که چک دینه لی زیده کر هنگی تشتا زیده کرن چیه گوت و دما نها دا دما دولت نتوی در باس بیه دما اوتونومی لسوسیولوژیا جواکیا نایه اوتونومی لسوسیولوژیا جواکی نایه مافی کلترالیجی لأوی نایه روشا جواکی نایه سوسیولوژیا وی نایه کرد لازمه وانا دخواست دکر پشتی وید بلگیندنه در کتن orte یکشی گوتنن عبدالله اوجالان یا جی بنفسانده یا بلکه بدفکی به روبرو بشتار کنگرایا پککی بو 12 روپل گوتاراوی هبو دوی گوتاره دا گلک تشتین بالکش آنین زمان یک جی که لسر کرده دبیجه زمان کردی نه زمانه که کرهاتیه
کردستان بیا گورستان چاند و کلترا کevin گورستانه هر وهان تشت دنجی حقالت کی مازن ل سروکن کردا تکرنه مالباتا شیخ سعید مالباتا سید رضا مالباتا برزانیا مالباتا طلبانی کردیروکا کردستان دا جیوان تایبت هنه دبیفانا یونگرات yani کسی که جبو برجواندی خوی دمکی دما شر dünyayı da kırkırın o jenosita cuhiya le Almanya çedi bu Hitler komisyona ki komiteye ki cuhiyan pek ani ku ev nave komite yongrat ku jbo malbate xob parezin ya ji xob parezin cuhiya dicvandın dibrin fırne gaze şavutandın bun reber jwan rad şavutandın Abdullah Öcalan ew rewşa hêviyê ji bîr kir lê ji bo van malbata hemiya dibêje vana yong ratin ji bo berşevendiyê malbatê xwe ji bo evê xwe Kurda berbimirinê berqirkirinê yani evê dibin yani heqaletekî mezin li van malbata kir ew aliyekî belgeyekî dinê derket ortê herçi be çima derxistin ortê kesin zane ya kê derxist hevdîtî bi Abdullah Öcalan ji bo vê demajoyê divê hevdîtî de jî gelek tiştên evê têkirin yani evan her sê belgeya da Abdullah Öcalan di warê xwestekên neteweyî rewşa millî a Kurdî da ne xwestekekî piçûk jî tune lê ji bo çi dibêje barış ve demokratik toplum ji bo wê em kar bikin wê ava bikin barış ve demokratik toplum çi bingehê wê heye ya ji çi ew tabii ew jî muammak ye ew çekdanîn û tawê li ser van daxwaza PKK bê qeyd û şert ev daxwazên Abdullah Öcalan gotlerê em pêrane Dem Partiyê bi hemî warî gotin em pêrane û ew gotinên ku Abdullah Öcalan yek aliyekî yek dengekî piçûk jî li dijderketin ya ji şîrovekirinekî ew ê çê nebû ji aliyê derdora PKK ve û wek sembolîk ew ê jî ew kirin hinekî grûbekî çekdarên PKK li ew ê Silêmaniyê çekê xwe anîn şewitandin merasîmekî baş va û propagandakî mezin va şewitandin lê mixabin ciyê şewitandina wan çeka jî balkêş bû ku tevgera Şeyx Mehmud Berzencî dema serhildanê li dijî İngilîza li wê derê dest pê kiribû ciyê serhildana azadiya Kurd û Kurdistanê bû ew der lê mixabil çek şewitandina Kurda û ew ê teslimiyetê jî li wê cî dîrokî hat kirin ku ev jî mixabin ciyê tengezariyê ya jî diltezîna netewî ku ciyê wê serhildanê ciyê wê ew ê ev merasîm hanê pêk hat ew jî aliyekî dinê vê şîroveyê ev mixabiniye mezaf bu mixabiniye mezafin dixwazî ez ya ma mixabiniyekî dest pê bikim dixwazî kerem ke bibore yani madem mezvê mixabiniyê te gelek cara dibare kir mixabin ez jî mixabiniyê dest pê kim ku Abdullah Öcalan her gav û her dem Rojava Kurdistanê dadigire û sed mixabin ku Rojava me jî dagirtiye ev de teqrîben 10 deqeyê tu basa wî dikî herhalde ez jî dest pê kim ez ê ji wî dest pê kim yanî ne bi tenê tesîra xwe der û dorê xwe dike demekî muxalefeta Kurdistanî tiştekî wan nake ku civat basa wan bikin ya rojname wan ya televizyon basa wan bikin Rojava Kurd û Kurdistanê niha ji aliyê Öcalan ve hatiye dagirgirtin lê ez dixwazim ji ber ku bîra temaşevanê me bikim yani her carê çend sala carek dewlet wî di rêkî nû da bi rismekî nû bi boyaxa nû wî derdixe nav Kurda û bi çend sala wê rojevê dadigire hûn dizanin mesela destpêka wetê partiya xwe ava kir PKK
كردستانك سربخو و هفگرتی و سوسیالیست دست پیکر وی شاخی بوی آوای جرا گوتبون بوی آوای دا دست پیکرن از نها دوی قناعتی دامه صدا صد او پیشنیاری جالیه دولتا ترکیه وات و جرا کرن جبر کو وی دمه هم دنیا دا مثلا مارکسیز لنینیزم سوسیالیزم پیشکتی بو هم باکوری کردستان هم ترکیه و دوی دمه دا تقریبا 5-6 ریخستن کردستانی همون کو صدا نوت وان جی او جی رخصتنی مارکسیست لنینیست سیاسی سوسیالیست بود خواه وسا پیناست کرن پشترا چون سوری دولت ترکیه په هنک تشتیدن جبوی بخار روزا کردستان دا کرن خطا خواه پشتگیریا داگرکرا لهر چار پرچه کردستان دا برا کرن مخابن براستی جی تدا آلی خواه به هر آوائی تسیر خواه سر هر چار پرچه کردستان کرد لباشور بکردار اشار کر لروج آوا پارتی کی چکر دجه کردا دیسا به آلیکاریا داگرکریا مالا پشکریا وانا خبر خدا کرن نه امزام درج نکن لسوری عینی تشکر وقت لسوری پشکریا میته و دعینی اپارتمان دادمان دوه درج بو کرداش کردیتیه دور که تایبت کردیتیه جعالیه خط توانی کل با روزاوای کردستان بده خورد کردن بروان دا چیا بروان دا دولت ترک کاشو کو نیار مازن دولت ترکیه او دوام کرنها پیشنهاد گرتن هندوستانن وگا تماشاوان مجیش بیرکنه در دورج بیرکنه بلکی به سالا بو دروزا و باکور کردستان دا کنفدرالیزم دهات خبردان یکیتیا ترک و عرب و عجم دهات خبردان و لسر وی گنگشی چید بون پشترا هنکیرنه پیشواتشو او پشتی مثلا پیواجو 2012 و دست پیکاوی جا خواستری که هنک جراد بیجن خلیل سری درکت میدانه نه سر خوی خواستری بتنه بلکی بدها شاردار باکور کردستان حبسا دانه ایرو جا وی پیواجو دا اوان توال پاش هشت دولت ترک جرات اشتکیدن گو که حاتیه داویا امر خواه هم وک سیاست هم وک پارتی وان هانی نقطه کیوا که به تاثیر آوی او و داگرتنا و روزه و کرده هانیه و نقطه که جبو کرده تشتک طالبه کی آوای نتوی ملی جغرافیک ناکه و ین دکیجیل هم بری وان درد که پشگریا دولت ترکیه ظلمه نحقیه به هر آوای به هر راب ارتاقید کن و مانیپلت کن که لهر داری ترک دبیجن سیاست و ترک دبین که کرد شو برای منه کرد تشتک نخوازن و سروکی وان به سالا شر کریه او تشتک نخوازه یعنی خوازم چه بیجم دی سازی جارک دن مخابن روزه و ما 40 ساله بلکی روزه و باکور کردستان او دادگره هیچ دادگره ام خود تلویزیون خوشی و امجی داخن باساویت کن نه اون دزانن دسه روز بره دیسا پوستاجی چونه او که چونه آده و جاره بلکی نظام و چقا بهیستیه نبهیستیه من شوپان دیه بناوه مذاکره دموکراتیک تشتک درختیه ایجا وانه دن تغل پاشش اجا امت چند کات چند هفتیا چند ماهاجی سروه و خلق مناقشه بکن که تشتیدناش بیر بکن به مذاکره دموکراتیک باورد کن معناوی تینه که او هر مجلسه یا جی جبو ترک عادیس نبن طالبه کی وازیده نکه لی جوه پیواجوه کسین که پارلمنت و دا وظیفه استاندنه و کمیسیون هنک جوانا بریار بگرن که هر او جالان را مذاکره کی دموکراتیک پیک بینن اف جی دناف خدا تشتی نوب خوراتینه لی تماشاوانه مجد دادن اف کمیسیون تشتی هات آوا کرن یعنی کمیسیون چارسریا دولتا به ترورش خب ما بره لازی باساوی کرد دوی کمیسیون دا تا آوای حیانها تا آوای مثلا کردستان نهات یا روزه و حتی و هفتیا درباس بو سروک کمیسیون کو سروک مجلس ترکیه شی باز کرد یعنی گفت پیشنیاری کی جنات یش بو فرمی بون از زمان کردی یا جیش بو زمان پرورده demek ki nav komisyonu da talebe ki var şey neviye tamamı mesela Rojavay bele Rojavay Kürdistan'ı o Bakure Kürdistan'ı dur da fikru roman ekab Kurdar abdin kabul kirin o jbo Rojavay Kürdistan'ı Kürdistan tu ki des nakın
او خبات وان بردوامه ل انجام ای کو تگوتن یعنی پشتی وکرنا مجلس ترکیه وردا و آرمان چه به اشکراتر به تگوتن کو هنک گاون دموکراتیکی ورن آوتن جخوا لترکیه جی نتنج عالیه کرداوا لهمبر وی او که ترکیه جی براستی هاتیه داویا امر خو یعنی اگر دوی سیاست خود پیکولی بکه و مثلا کرده دا چارسری که ریکی نشان نده مثلا دموکراسی و عدالت دا گاف پیشوانه بیجه بلکه دیسا بالا و چکا کشان ندارم تماشاوانه بیجن دموکراسی پلاتفورمی که ترکیه هیه که حسین چلیک ارتغرول گناه حاشم قلیچ نسرین ناس دوغو ارگیل محمد آلتان و تبی 19 کسان و پلاتفورم کوانه وانجی بان کرن کو یعنی بوی آوای بوی مشه اف دولت اف ترکیه جمهوریتی نکاره ابو که لازمه ریوبرین دولت یاجی کسین کو دولت یاجی حکومت ادارت کن دفش برجواندی خوی شخصی بردن هدی برجواندی جواته و پیش روزی بدن رخاندن وانجی بانگه کی کریه yani ve gorankari ki çe vel Türkiye ka ve Kürt çıkast karbon tasira koleb kil ve gorankariye ko dile hevan da jinek tişwan xuyan jarakden rakhnek il mawl xo le hami Kurdistaniyen ko khata Kurdistani parezin o nain ba hev o tişteki na afrinin alternatif ek bu millete Kurd dernaxın jarakden bizavrin کو کسب سر خوانی کاره و مثلا مزن توای دولت ترکیه و آجالان چاره سرب که تنه چاره کی علاجه که اوجی یکیتی اتفاقه حتی یعنی تماشاوان مدبینن سر سوشال مدیای گلک رخنه هنه که پارتی کردستانی چما هفکاری ناکن یکیتی ناکن زافه ویجی اکو رخنه کن کسین سر بخونه اجی الویدر بانگ لواند کم یعنی جبوكو اف بارتي وين باها بحزارة كسن سر بخوانا برا حزار كس وين باها بشخورا كوميسيونك درخن وبهاي سيشار بارتيا قوة وان سي بشخوا نحو جاي رخنا او كايا يعني دبي هركز آلية خوا قاوين باوجه كو او قاف بربكن يعني قاوين ام باوجن او قاوين ما ام هرن بوش بيبا يا ام سر قاوين خدا قباض نبكيفن عري فيداوش كثيراتنا نحو جاي ام سر رخنا سياسة آواكن ايدي بي ساعته وروا مایه هر کردک یا هر کردستانی یک تشته بکه سری جبو هزا کردستانی خورتر چه به گاو باوش ریا هری او که یعنی عبدالله اوجالانو پک که دم یعنی اشکره بیه نه حوجه هم بیجم ین دنیاوان داد خبتنجی ین طرفدار وانجی دزانن اما جبر کو برجواندی وان هنه یاجی هیوی کی وان هه جوه داره پیشگیری وان که یان نخواه اگر کو مخالفت کردستانی الباکور کردستان چه به و براستیجی مافه و مخالفت نتنه تئوریک آخافتن به وظیفه وان اوه کو پراتیکی دالگوری تئوری آخا گاف باویجن تابیل گوری قوت آخا وی باویجن دیسا قوت جی دیاره آنجا قوت به یک و باقی ارینی ورل باکوری کردستانه جبو کو درزک لوی خطا او جالان و دولت ترکیه بخن جبو کو وی 20 میلیون کردی به آلترناتیو نحلن جبو اف 20 میلیون کرد مثلا خوی نتوی جغرافی چارەسەر بکە اتفاق و یەکیتیکی لازمە براستی هەر کەس تەشیز کریە اتفاق لێ تەداویەدا ڕیا تەداویە زاف نەدیارە دەبێ ئەم ڕیا تەداویە ببین یعنی ئەمە چاوێ تەداوی بکن نەخۆشین دیارە تەداویاوی نەدیارە تەنێ برەخنا و تەنێ پێشنیاریا چێناوە دەبێ سۆموت هەر کەس هەر کوردستانێکی گاوەک باوێژە بله چەند گوتن دیسا لەسەر vê pêvajoyê ap Kurtî çend gotina bêjm û hinkî agadariyên ku desta hene jî wana şîrove bikin yek jî evê dewletê ya jî ev gengeşiyê li ser pêvajoyê hem dibêjin yani terorist Tirkiye lê aliyê dinê jî her problemê dibe vî 5 salê davî ya 4 salê davî ya evê wek ku pirs û pirskirêka ku heyî ji vî 40 salê dest pê kiriye lê rastiya di gotinê û rojevê da jî rastiyê tim tê gorandin û divê vê pirskirêka demajoyê da jî mixabin ser ziman û çanda Kurdî di gelek war da ciyê sporê ciyê peywandina ku dayikekî
خواست به کردی پیوه ده هر واری دا جی ایریش سر زمان هست یعنی به دولت جی چه بونا خواه او دجبریا کردستانیا کوچه کریه راست راست نکارن جو ارته راکن یعنی جو یا جی بخوازن جی زحمت جو ارته راکن شخون اوه سروک به کمیسیون وکری دبیجه یعنی سر مثلا زمان کردی جی ند روژه بدایه و ترک نه اقناع یعنی نه اقناع جبو قاباوتنه که اوه نه حاضرن یعنی او بخوشی دزانن که او دیوا کو او هویتیا کو وان چکریه جورته راکلای زحمته اجا پرسکری که کردستان چه واره چنده لابه واره مافی نتوی حقوق دابه نه وی 45 سالیه نه پشتی 12 ایلونه نه اویش چه بونا به دولته اگر کو بنگه به دولته دا گوراندن چه نبه او زینیتا کو هایی پرسکری که نه چاره سر کرم جالیه ما پارتی ولایت پارێزە کوردستان جاژی ام yani hem serokê partiyê û hemî weşanên me da û nifsandê me da em diyar dikin em ne dijî çekdanîne çekdanîn ev şer û tun û tu jî rawestan navê fêde ye em hindik rêya têkoşîna ji bo mafê Kurd û Kurdistanê dwarê ne çekdarî da wê rê veke yani hetir civat karibe daxwazê xwe bîne ziman xwedî li pirsgirêkê xwe derkeve duî warê da rê û rêbazê vekirîtir dike duî war da em piştgîrin lê em dijî wê lê nêrîna wan ku vê demajoyê ya vê pêvajoyê wek pirsa çareseriya Kurd didin gengeşekirin ji aliyê Kurda da ev xelet e yani ev ne pêvajo ne komisyon ne evê ji bo pirsa Kurd û Kurdistanê da di rojeva wan da tune ye hatta jaliye hükümet va yani iktidar va ev mesela berdana girtiyen siyasi ev kesin ku zindana teşekkürine ber meseleyin perskrikin siyasi ya ji ekol derbe majre derbe velat bune perskrika raser Abdullah Öcalan ji ser ber persiyari ewe de majoye PKK û ew jî serwan jî tu ew ki rojevê de tune heyanat tune ye hikûmetê dibêjin ev ya piştê çek bi tevayî bêdanînê û ew ê em dikarin li ser gengeşe bikin ser xeber bidin yani duî warê da ji çirê biavêtin nexwaniye lê parlamento niha vebû komisyon biçit ve beraber ve havaki leservan perskrekan ne mesela Kurda hineki tişta mecburi peşniyar bike yani mecburi peşniyar bike jbe kur rojavatiye ve deme leşi derke ve hayanha zaraliye kitune emmer ve vidarem dixwazin yani ev girtiyen zindana da brastik hejmara ki gelek mazın lezindana heye ve Türkiye'den necbo Kurda aliye Türkada jid demokrasi hukuku evi جورته رابیه یعنی دفعه وراده اگر هنکی قاب بین آبتنه بگو من فیدا خول کرداشی دکه او آلیه که آلیه دنه ام هر درنگ بجی او مثلا کرد و کردستان دوار ریخستنی و سیاستی دا براستی بیا کانگرن یعنی مثلا که او باندورا شر باندورا تکوشینش کاندن او زورداریا لسر ملته و هیویه که جوان demajoyê ku dihat kirin propagandayê ku nava Kurda da dihat kirin hêviyekî mezin civata Kurda şikandiye ku îro hatiye wê merhelê ziman jî em naxwazin çand jî naxwazin Başa kekbaran ez we pirskim boçi ev muhalefet hevkarî nake muhalefeta Kurdistan divên basa wî bikin yani basa apo kir ez ser wê ew ê dikim lê duî war da yani ji ber ku ev şikandinê heyî geşbuniya yani ev hişmendiya sivil ya hişmendiya siyasi a Kurdaji piçek işkandiye matrisiye yani tırsaya le duvarı da danusandın ev emzanın yani demek ki dur derece danusandın hem nava partiye Kurda da heye Kurdistaniya da heye danusandının abakırına Siwana ki jbo Kurda Kurdistaniyan heye ji bo Kurd bibin aliye ki xebat heye hem di nav hinek aliyên partiya da heye hem kesên
سیاست مدار سربخود هایی که باران او سیوان اوان وقتی باران سکنی و سیوان در خنر حالده وقتی سیوان نکه دوی سیوان دو وقتی ویدا دینون یعنی تنه بداخواز چه نابه لازمه بنگه و به آماده کرن بنگه جی دشرت و مرج کردستان ده اوقاسه آسان ننه yani debe ku hinki dilnexwazî hebine waliye ki li bingehê civatê ew metirsiya ku çêbiye ew ê çêbiye astengiya derdixe lê em hêvîdarin divan demên pêşiya me da wê deng baştir derkevin yani em agadarin ku danû sendinên germ hene nêzîkayiya nava partiya jî heye nava kesahetiya da jî heye meriv dikare bêje ku hêviyekî baş kare bide ku di demên pêşiya me da wê dengên baş derkevin danûsandin wê hinekî bi encam bin ha dikare li gorê xwesteka meriv be ya piçek jê kêm be ew meselekî din heye lê hêvî heye danûsandin germin û bi germayî jî tên domandin li seranserê Kurdistana Bakur tên domandin ewana em ê vîne ku encamê baş jê derkevin yani mafê me tuneye em hinkî tişta eşkere bikin lê hêvî û germayî heye yani xweş e eger warî da gotinên ew ê tune bin em hinkî meselên dervayê Bakur jî mesela Filistînê wan mesela Sûriye hinkî tişta dixwazim tiştekî li vir eşkere bikin ku Meclisa Partiya Welatparêzên Kurdistanê biryarek çalekiyekî girt ji bo vê pêvajoyê bi xelkê bide danasîn armanca wî bide danasîn û hişyarîkî jî bide dewleta Tirkiye bawer dikim çend bahsa çend çalekiya hat kirin di meclisê de yek jê ew bû ku wê ji bajarekî Kurdistanê heyayê Diyarbekir ber wilayeta Diyarbekir a dewleta Tirkiye heya wê derê meşek were kirin li wê derê were eşkere kirin ku em ev pêvajo ne pêvajoya çareserkirina pirsa Kurdistanê ye Kurd di vê wek tarefek werin qebûl kirin û ji bo piştgiriya vê meşê jî ji vê gava em divê xebatek bikin ku ev meş bibe meşeka li Bakurê Kurdistanê dengekî baş derxe ku hem derzekî li siyaseta Ocalan dixe hem jî dewleta Tirkiye bizanbe ku dervayê Ocalan da jî ê ku Kurd û Kurdistanî ne û doza Kurdistanê ne tenê girêdaya Apoyê di vir da çalekî û çalekiyê wa werin kirin ji aliyê partiya we û tavî divê ev çalekî ji aliyê hemî Kurdistaniyên ku xeta Kurdistanî diparêzin were piştgirî kirin û girsekirin mixwest ez bîra temaşevana bikim eger temaşevanan niha îro ez bawer dikim li Sûriye hilbijartin heye em zanin di vekirina heştê saliya yektiya netewan de ku yektiya dewlet e astê ne yektiya netewanê Ehmed Şara ji aliyê Amerîka ve ji aliyê Tirkiye ve ji aliyê gelek dewleta ve mervek terorîst dihat nasîne û Amerîkaya 10 milyon pere li ser girtina wê ya jî ciyê wî tespîtkirina ciyê wî terhan kiribû lê piştî hukm guhorî ku İran û hevalbendê wî ji Filistîn û Libnan û Sûriye hatin şikandin heta Iraqê jî şûnda gava vê ditin rejima Sûriye ket ew terorîstê ku hemiya terorîst dizanî Hêza Azadiya Şamê hat ser hukm heta hat ser hukm û Ehmed Şara bi avekî germ û hat şûştinê û paqij bû wek kesekî pêşketî û ew hat nasîne ew sûcê ku li ser bû lêgeriyan mêgeriyan hemî rabûn lê Sûriye heteşe ku hêzekî dîndarî tundre ve ew hat ser hukm hemî îdara ku ava kirin jî ji mervê xwe ava kirin û li hemberê Elewiya qirkirinekî hovane pêkan hemberê durziya her wiha qirkirinekî komkujiyekî hovane pêkanîn ev herçend
دناوا رایا گشتی دا هنکی نهینی لسر احمد شرا چکر جی جبر برجواندی نابناتوی کو کی تروریست کی هوه کی نه هوه جبو کسی نگرینگه انجام فیداوی چیه هزین دولتان را و اتفاقین که هنه به چه فیدا شیدکرن لسروی آوائه یعنی رسط دنیای لسرویه ev mesele demokrasi û hêz û dostanî û biratî û nizanim çi tiştekî ev ê tenê propaganda yani heyaciyekî di wî warî da jî niha hilbijartin çêdibe yani ne mesela Elewiyan ne mesela Durziyan ne mesela Kurdan ne mesela PKK'nên dînî êdin tu evekî de gavavetinekî li Sûriyê tune yani di wî warî da û heya niha astengiya mezin ji Tirkiye li ber e yani ji ber mesela tişt nekeve destê Kurdan ji bo êdiniya jî belkî dilê wan bixwaze jî lê ji bo ku nebe mîsal Kurd tiştekî bi dest nexin lemberê wan jî derdikeve û bandora Tirkiye li ser Ehmed Şara bêşik gelek mezin e behbûdûra kar dikin behbûdûra dixebitin hilbijartinekî niha Sûriye çêdibe ser navê demokrasî ser navê hiqûq ser navê ew ê ji sê yekê parlamentera Ehmed Şara bixwe wê diyar bike ştêya yek yani 210 parlamenter wê çêbin ştêya yekê wî heftê hebê wî Ehmed Şara navê wan diyar bike navê êdiniya jî komisyona ku Ehmed Şara çêkiriye yani heteşe çêkiriye kî tê bijartin kî wê berbijêr be bin ewa wan da wê derbas be ew ê tespît bikin aliyê dinê li ciyê Elewiya Reqayê منطقه رقای منطقه جزیره بن اوکا هزا سوریا دموکراتیک یا جی او داهیه yani navendavê ku hesekê dibêjin cezîrê sendoxnayên danîne cê Kurdlêne û Aliyê Durziya jî li Swêda jî sendoxnayên danîne yani heteşe xwe bixwe ew ê hilbijartin çêke bijartin çêke bixwe depê dike bixwe dilêze yanî ew bibe demokrasî ew ê hiqûq bîne demokrasî bîne mafu azadiyê bîne û ji aliyê hemî dewletên zirhêz û derbava li hesabê wan e ji ber wê jî ew ê çepka lêxin bêjin tamamen demokrasî ava bû divê naberê de tiştên dinê jî diqewimin şer çêdibe nava hêza Sûriya Demokratîk Hesedê û ê hikûmetê ve li gelek ciyan navê şer çêdibe ew divê sûciyî bû ew dê sûciyî bû herçend danûstandin jî hene herçend li Qamişliyê kongrekî neteweyî a Kurd ava bû komisyon ava bûn danûstandina da alî alî çêbûn divê dawiyê da daxwazekî Şamî hebû bi Kurda rejûnê ew ji heya nû encamekî ew nedaye encam nedaye û wayê demokrasî tê Sûriyê ka mêzekin encamê wê çawa be bêje min ê bixwesta bigota ku yanî esas niha li Sûriyê carek din aktor hêdî hêdî ji hev êko dûr dibin ê nêzî hev dibin roj bi roj xwe digore siyaseta Sûrî û Rojavayê Kurdistanê jî lê niha êko tên xuyan piştî Erdogan çû Amerîka û vegeriya roja venekî nê carek din tevlî hev bû ji aliyekî ve em bêjin Tirkiye û Şara û calan ew wa xuyaye alîkî tên xuyan ji aliyê de ve dîsa İsraîl, Amerîka, Fransa, Brîtanya û dewletê Ereb hene yanî vana bi hev re di nav tekoşînekî dane Rojavayê Kurdistanê îktidara wan yanî Hesed û YPG û YPC û PYD wana jî rojane siyasetê xwe digorînin ji alîkî ve dibêjin em dixwazin statûkî bi dest bixin navlê nekin jî yanî ku ew berpirsiyarê Amerîkayê wê derê jî ew jî gotbû yanî wek federalîkî nerm ya jî sist ev her du fikir bi hev re şer dikin di sehê da jî bi hev re şer dikin tekoşînê dane heta ev heftî nizam çika temaşevanê me şopandin ew rêvebirê PYD'yê ya jî herêma xweser rêvebirê wan ew
بروزنامه‌وانی که روزنامه که رپورتاج کرد گفت که لما دعوة او كيد كن دعوة وظيفة قرتني ووزارة دايني وحتى قلت كو جبو انتگره کرنه طالبا فرمانداریا گیشتی یا جی وزارت بروانی لمظلوم عبدیت کن ایجا بیا گلو بیا چخاسته معنا انتگره کرنه یا جی چخاسته معنا کو ترکیه امریکا و حسادت برده هنک تکلیه و مهورات شبونه جبو کو سرفي خطي ورن بالي هفدا يعني تركيا هاتوي قناعتي ابوجي هاتوي قناعتي كو سر طالبه وانا وهسده دس تشكي خبرنا ده هركس نهاد ورده هاتيه قناعته كي كسي دي طالبه ويناك ل تركيا ديت كون كاروي كي ايجاد بجا برا انتجرات شي بما وانا داخلي ناف اورديا سوريا ببن ل وظيفه وانزي هبه tabi burada yani Mehmet Karabeyzel gori roja ve iro hasada niv kanaat haniye kani biye yani le hene ev ekibadine İsraili ve Arabu ve Amerika ve Fransi ve ana naxwazin ko lüwe dere tiştek peşkeşiya devleta Türk da çever. Çünkü bu ana xatar eğer ko damga Türkiye bunu lebke ve lüwe siyaset ebke ve o duvarda ev berpirsiyaru ev xwedî hezbin ve ji bo herkese dünyaya her devlete dünyaya xatarî be destpêkê da jî pêşî da jî em bêjin ji bo İsraîliya ev gengeşebûn hêd nav wan da berdewam dike em hêvîdarin wê Kurdî yek deng bin yek dest bin yek hêz bin o talebê wan jî talebê coğrafîk û netewî bin ji xwe ra kêmanî federalîkî ji bo bi dest bixin navê ne ew be jî statûkî baş bi dest bixin ji bo wî bixebtin û ji bo wî jî ew grûp û kes û dewletên ku piştgiriya Kurda dikin zêdetirîn bi wan ra têkiliyê xwe xurt bikin hêdî ji dewleta Tirkiye dûr bikevin ji apo dûr bikevin em hêvîdarin ku di pêşerojê de wê ji bo Rojavayê Kurdistanê tiştê baş werin axaftin wê statûyê baş bi dest bixin. Na Türkiye yani devje Türkiye berde da dema Osmaniye hayanuha tecrübeki vana hayı ve devlet almaya jbo Türkiye ya green duvarı hukuki da gabne navet yani pratik da em farz bikin avakırna devlet Türkiye mezakin yani Türkiye ki navet atına le mesela perskrek hukuka yani eve ku idare da aslı faslı vücut ve ne giringe. Yani destûrê da divê cî bigirin, belê. Mazlum Abdi ya jî destpêka dewleta Sûriyê wextê ava bû Serokvezîr Kurd bû. Ya jî Tirkiye gelek serokê komarê Kurd bûn. Rêxistinê îdare kirin Kurd bûn. Gelek serokê partiya jî Kurd bûn. Ne mesele aslı faslê ware mesele yasa, hukuk دوی واری دا تشتکی نکرنه. جبو Tirkiye ev giringe. Jbo wê jî ew pêşniyara ku dema Mazlum Abdî ve Ahmed Şera li hevdû kirin pêşniyarekî ji Mazlum Abdî ra dibêjin hatiye ku bibe serokerkan lê ji bo wê ne giring e. Yani Mazlum Abdî dikare bibe serokê Sûriye jî. Eke yasa hukuk duwarê Kurda da gavabetnek tu nebe. Kî biye serok, kî nebiye serok, kî ja wezîr ve ne giring e. Yani Tirkiye jî wihaye. Heyan wa jî bi îdara Tirkiye da di hemî wayî da serokê niha wezîrê derva Kurd e. Serokê Mîtê Kurd bû. Yani Kurdbûn ne mîme kî li wê derya mihîm yasa hukuk e. Duî war da Tirkiye xwedî tecrübe ye ew ê tecrüba xwe dixwaze li Sûriye jî bide meşandin û destpêk jî tabi têkiliya wan jî xweş e. Ev tiştekî xeter e. Yani dikare hinkî kes ji bo berjewendiyê xwe şexsî jî hinkî tişta ew bikin. Lê mixabin niha li Sûriye jî di warê Kurda da ew ê da yani bi hevdengiyekî evekî ew imkan çê nebiye ya jî pêk nehatiye ku bi hevdengî bi yekîtî yekrêzî karibin danûsad nabikin bi derve û bi hundir re ew pêwîst e ew bêkirine ew kêmasiye aliyedinê mesela wê yani rojevê da herçend rojev heftekî berya wê Ukrayna Rusya pir rojevê da bû lê vê heftê tabî ji bo rojhilata navên ji bo mesela Kurdistanê jî herêma me tevayî gelek giring e mesela Filistînê û İsraîl piştî ev civîna yektiya Netewanu û li wê derê
دماجویا وێدا دەبن پێشکەشیە سەرۆکی ئەمریکای ئەو کێ بوو یعنی هەفتیتن بە دەولەتی عەرەبا تورکیش تێدا بچەند سەرۆک ئەو کارا هەفتیتن چێ بوو دوێ هەفتیتنێدا تورم کو خالên levkirinê ya jî bi dawiyaniya şer pêşniyarek yanî û ew ê pêşniyarê ji hemê dewletê ew dewletê beşdarê Ereb jî qebûl kirin İsraîl jî qebûl kir û Hemasê jî ewana jî qebûl kirin ku xwanê ji derve wê çareseriyê jî tune û mesela di dewletbûnî jî dewlet avakirina Filistînê ji xwendema Yasir Arafat jî wek navneteweyî û yektiya netewan da ev hema projekî hatibû bicî kirin yani lê pêk nehat şer û pevçûn û ew ê ihtimal heye eger ev şerê hane bê dawî û kesên yani ew hêzên çekdar ji Filistînê ji ortê rabin dibe ku ev proje ji têkeve rojevê divê ew ê de xwane yani dibên çê Hemas ji ortê rabe yani çekteyne ew ciyê ku hatine xirakirinê yani İsraîl berê da eger ev lehvatin û êsîrên ku hene ew taqasa wan çêbe bên ewkirinê wê gav bi gav îdarekî ku bêçek ji Filistîniya lê bin bandora Amerîka da tabî û yektiya netewan da ew ê bê ava kirin İsraîl jî êdî ji wê derê vekşe lê tim wê derê wê bin kontrolê dabe ji çek û tu jî dûrtir karbin ava bikin bêguman yani ew tiştê ku tê projekirin illa sedî sed pêk têne nine lê îmkana wî heye yani şert û mercê wî heye ku li Filistînê mesela Filistînê diwarê tund û tu jî şer û çek ez bawer dikim dikare bi dawî were ji ber ku gelek dewletê Ereba ê bi xwedî bandor wextê qebûl bikin İsraîl ji berê da eger metirsiya wî ya dewletê tunebe ji ortê wê amade be wî ya pêk bîne ji ber ku heya di dewletekî naxwaze nava şer dabe û nava metirsiyê dabe û civat di wî warê da bê jiyandin İsraîl jî wê amade be ji bo vê îşî û ev dewleta yani serokê ew ê Filistînê ew hêza wan jî ji vê rewşê bizar bîye yani tiştek destê wan da nemaye ji bo wê yekê niha serokê Filistînê jî warê da gazî kir Kekbaran gor min ev mesela Hemasê ev mesela biryardayîna dewleta İsraîlî û piştgiriya Amerîkayê ku li vê rojdata navîn da taybet rêxistinê terorîst ji ortê rakin taybet ên ku girêdayê Îranê ne ewa Hizbullah çû qediya xwe fes kir hema eva wek we yanî ziman niha tiştê herî mihîm divê ewkê da divê peymanê da ew e ku Hemasê qebûl kir çeka deyne çeka deyne û bibe teslîmî dewleta Filistîniyê bike dewleta Filistîniyê niha jî heye wa ew çi ye navê ew ê neyarê Kurda meznê wan e Abbas çi qizil kurt e ew Abbasekî wan heye Abbasê wan jî bi dijminatiya Kurda tê naskirin yani tiştê wî herî ew e ku ew e yani ji aliyê me ve çi ye yani ev dewletên ev rêxistinê terorîst qedandina wan û êko wan bi Tirkî divê besliyor êko wan dide xwedîkirin û mezinkirin dewleta Îranê ew jî ji xwe re tevizîn ew ka ku birûskê li wan dabe birûska wan jî İsraîlê xwedê wan xweyî bike eger ku ev wa dewam bike hêdî dora heştî şeعبî ye heştî şeعبî niha rêxistina kerî mezînî ku piştgirên dewleta mallayê Îranê ye ew jî piştgiriya wan dikin ji bo Kurda jî astengek mezin belakî mezin ku ew PKK jî gelek care bi hevra hevkarî dikin di mesela Kurda da di hemî mesela da ji bo Kurd ser nekevin bi hevra hevkarî dikin mixabin ez bawer dikim dûr da wê hêdî ber çareseriyê vehare aşîtîkî li wir çê bibe ji ber ku İsraîl we jî behs kir yani İsraîl wê nexwaze ku cînarê wî neyarê wî tundrev û terorîst û çekdar bin
بوی آوای خبات آوان بردوام که دور دا تابع تشتكي لي هي وقت ما ام داويه وقتين ام مثلا كوتشن جميع بتشوك تقريبا معك بو بر فلسطينيه وداتنز بو اليكاريا خزاي دو طيارة وانا سيويا كيوان ترك صدي ويجي اي بياني طيارة تركيا هاتنا اسطنبول دولة تركيا تخوازش خورا داب راستي يعني اك بارتي تخوازش خورا وانا جبو سياستا نافخاي بكاربينه اف درو سه روجه و ترکیه او دادگرن دوی معروف انك باسا ويجي بك اللي باورتكم زمان من ما جبه گاوا امش تماشاوان را سپاسیا وان تكن كوما تماشا كرن و مالا وان آوا و سپاسیا چارپر مدیاش يعني ها طبعا مثلا جميع واريكاري مثلا بروباغندا يعني تشتكي ويا نتنه وبيقومان اف شرب شكي رابسته خزايجي براستي يعني هي شكي تزينه بيكتي يعني سان بالشنا دمرنو واريكاري وابي انا عندك شورتي رابع يعني خلقي بيقوناش دورتي دمايا اف روشي روجا الدنيا دا ذكره وبيقومان جبو ما كرداش مثلا فلسطين قبل شكيه قالب او خودینه دنگی وان پر درد که ایمم دنگی مکردا پرسکریکا مکردا ایشه مکردا دبنه سیبری داد دمینه یعنی بنی داد دمینه اما پروبلم پرسکریکن هرم کم بن دنگی ماجی بشکی راحتر آزادتر دکاره در که در بعد بیوار داجی عالی کاریه و بگمان ام کرد لهر داری لهر ما خوشی در با هر ما خوشی ام دجه توجینه دجه خونه نه دجه کشتنه نه دجه برچیشتنه نه دجه هر دشتینه ام آلیکار آزادیه نه آلیکار سربخوی نه آلیکار بهبدورا جیانه نه لیمه مخابن جه اکل orta heri pelçkandı belki dünyada da جملت کرد پرتر هاتیه کشتن و ایش و علم کشان دیجی کیمن گل تماشاوان دیسا ایرو ام هاتن داویا برنامه خو بخیر خوشی بینن حیا هفته کی دی امی پروژه بین گرم نووا لهم بری وبن بخیر بمین روز باش